kubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong habaya keren berkilat pathai kubor mentaka sengi ke khat lai dari unaitung ulaong halor gajing persya jong kinongnya kali kamai ke hukum kepala penmi de Deputy Commissioner bagi taksi kidai ban ya no de odd but even numbers syakitan kendai lat ulaong bana kaliang ke DC kala khot ya keren yi kinong yalam jong ka seng kinongnya kali kamai bat halor ke hukum ban pentrai kam nya ka odd but even numbers ya ki taksi kamai yamenta an hab ban pensange shwa tat hadu baka sorkar kanda penbit penbiang da kumwai pan la benrap uba Preston. Because nakaliang jom kita association jom kini ki commercial vehicle la ki taxi association EDC la de khot ba dia kenduk bat ki namar ba ki ru ki ong ba ni ngin dang ya sange hang tai ha jan sibil la blok lut de ni nampa ban mi antinles ba ka sorka kan sim ya rai de ne ha ka jingalang ka bang lalum mangang ilai rai ba ya kan ni ko odo jong ka odd even ka be day but ki commercial vehicle le ki taxi ki local taxi ya kan niru we kept it on hold ngin nampat pentrekam tat hadu ba ka sorka kan da penbit penbiang da ko moi pat kini ki de ki isu ki ba ni keren berdalam cermin. So that means